pamer handphone harga 2 jutaan tiki mulak di tahun baru. Jadi sono do ceritanya kali-kali. Tapi majo guarna si Jukit. Jadi pas ngetong tanggal 31 malam burung ini. Nah dia betong lado margereja dangi ali gudang nutong dang lao margereja. Ali yang gue si Jukit on. Lah memang natung tu lapo. Di dapoti mana ilapoi atar gudang do jolma atar ramedo ini ngomma. Sa memang natung tu lapoi. Bah ngaruh bangarat tubuh. Ina karena ilapoi medangi. Horas. Nah, ijalang metong sudah kan. Aduh diho. Inna parlo pe matong tu si Jukiton dang. Ro matong si Jukiton. Ay pe majo stokin aja tulang asa songon nomor ho sajo. Inna si Jukiton matong mangalusi tu parlapoi. HP dilabui adong di sisa dan tua-tua. No na tua-tua manang bapak ni si si tolbak. Lang situ bakuna tong dongan-dongan ni si Hayat do, dongan-dongan ni si Yuki. Yuki matong. Bah, ay sudah tulang ina. Olo bah ina. Dang mula kin HP si Harwate. Lai si si Tolbak ina si Yuki to matong manukut tuna tua ni si Tolbak dang. Ima dah bere. Dang itu mang na semula ki. Ay song na song do kabar na. Ay na sebelum Natali memang martelepon do kami. Mamereng man nun, mula do mang nadang. Inda do may mga lusi. Inna tulang na matong. Bapak ni si Tulbakon. Madokot to si Yuki ton. Pero mato si Yuki mga lusi. Memang tulang di sebelum Natal. Huhempod do mana. Song ni dua lusi na niyan. Ali mamereng man nun. Olo daran nun mulak. Olo dang inna. Ali iman ni dua rin na lewat. Sebelum mulak ko tutaw tulang. Hucoba do musi mana huhempod ni mana. Ay lang masuk-masuk dia tulang. Inat to. Oh, matong mga lusi kan. Tulang non. Natutuwa ni si Tulbakon. Buadang masuk. Inat tong kan. Oh, si Juki Mandokon. Oh, lu tulang dang perseha mu. Bereng dah. Asa huhempo ni mana. Inat tong. Ibu di mana matong hempon na kan. Ini mah itu. Ipicik di mana matong nomor-nomor ini. Bereng matulang. Tapi tidang di mana? Tapi tidak matong si Juki to buti. Kudulat di mana kusi sampai tidang. Sampai lo kang masudi akajol Manila po mamereng di mana tidang tong. Bereng matulang nih. Ngahu hempo ni mana? Dang masuk kan. Tapi harga 2,5 juta dah hempok kon. Ini tong mga lusi lagi. Harga 2,5 juta lo tulang hempok ko. Masa dang masuk? Bereng bodang persaya tulang. O musi adong hempok ko sanain na ibu di mana to sisak ko ni. Duh to kepon na. Bereng mana? Hempon musisi dang masuk kon tulang. On harga 2 juta siaratus hempok ko tulang. Ini mah nampor saya tulang. Ini mah tong. Baru saya berpikir matong tulang nokan na tuh ni Tulbakon. Nah baru yang itu ate. Itilay po bayo dang masukin na. Jadi akajol Manila po tong. Ngalo nga tong mamiring. Buti. Mak 2 hempon na. Inarhanap tong kan. Baru may cerita makatay. Alipi medyo stok yung tulang dah. Inna si Yamat tong si Juki kan. Ate, tuwa makali ate. Asa law yung tuluar jo. Ate, wah ayali jaringan. Asa huhempod yung si jo. Si Tulbaki jo. Si luar. Si kupukulunok ko ba ni. On arga 2 juta. Yun arga 2 juta 100 don. Asa huhempod yung si luar jo. Mana tahu di luar baga jaringan inat tong kan. Lolo, tolong lah. Coba majo. Inna tulang nomat tong doak kadongan ni dok sungi. Lamat tong dewe si Juki to tuluar. Pura dipicik-picik mah handphone nun humar dalat tuluar. Ujung nala semula may mana mangisir nang inangela lipo dang mula betu kudi. Ali ang gila ni ngana natong. Dah udah ngejom masih bang. Anu diok mana na mabayari minum ni sudi. Lagi pedahe nampol robe tu lapoy. Si delak kumana kini atar nang lao tulur manelepon. Napeting ay merek kalaki. Na dong hempoku harga 2 jutaan 2 biji. Humus si pangartonan norana manat tong. Apa di muda-muda kali-kali. Wah sadang boy di handphone. Di handphone ina tong ngahu handphone. Dangin dok ngahu telepon. Dangin na ngahu handphone ina tong. Wah sadang boy di handphone si Juki, si Tulbaki. Ay nasorong do pake na tong. Muli mana mangarat tu 2 handphone harga 2 jutaan. Alisa dah bidang marpakit. Atarong manyan minum-minum hudul-hudul literasi ka mabuka bir mang nakamput di teras nai berpungu-pungu doa kadongan na bol pas lewat na ni mana terbereng ni mana tas ni man yang pikiran ni mana
bolo nga si Borongil. Ima bolo prinsip ni si Dulay kon. Alay buto hamulo atar di baybayom matong stil mahal, stil jual mahal, stil mati ulok atar so matong di bay mana carana. Jadi pas leo matong mana mardalan, leo meset sendalaman ni. Tapi di bereng hamma di bereng akan nyo dongan na kena na lagi marpungu hudul minum-minum na teras-teras ikan terjauh matong. Laiku. So ko ba so mata ta. Minum pita. Ini mana tuh kan. Ya coba deh. Lalay ba hinutong. Bari ba jud kay mana matong tu terasi sa bilin na tangan na ti. Tamat to mana sangon na baka man still mati ulok di ba jud terasi di budi. Alay dang tur langsung di ba jud tu lebung niya lagi. Oh na minum itong di ujung di terasahan di mana tuh yung uti ba na do jarak na agak berjarak mana tu ujungan. Alisin di mana mamukuk-mukuk busi di mana still jual mahal, still mati ulok baru teribu matong himpon na kan pro martay po may mana pro mang SMS pro mang WA habis orang mang naise baru dijual kadongan ni matong lay ay sok kita ga bukida kami dipita mati sok kita ay natong nilay lagi arong nga telepon stokin na ini sa natong asal dia may mana tong asa gabung rami palaki so ni may mana carana ate yan masuk ni mana ko dilikele man ni mana ayo ko dilikele man yan alay laon margay serdo si haw nakisi duli icon margay sa mana sinujungan nangit lam jono di mana tong tu punguan ni nakin na pungon na tuli na marceritai na sabil minum ni minum lah ina dong nitong ba dang biasa so na baru nakin na matong mga lusikan ito subuhan layo so mayang nai si minum ma so matong sala dongan no di ba itu ang mas minum na tugalas kan ibain matong lele otik mabain otik adang biasa otik inatong parjulu hera na tes ahay manang sung dino ng peranggapan nila kon orang di mana matong otik sa paropa matong ibakan dino mo otik alay buta hamudo dungleling bagabila imana masudi pahibis minum bang wala ni mana masudi pahibis son itu dibuka imana arong kasyalang udah siap karoti kajajan imana sudi pahibis son abe di awal songon na majual matong imana songon nolak imana mas still mate betulok ape imana do anggo pa anggo raja ni naminu si songoni arong gosong ni dabi kali-kali wah ya ada dong di sadamu dong kamu song ni kali-kali bek kamu jo di kolom komentar dah bicara soal dance statue dia memang sangat jago dia memang sangat hebat juga masalah dance tobale jangan tanya sama dia memang sangat keren begitu juga masalah dance tor monitor memang dia jagonya dia sangat hebat. Tapi tahu kalian kali-kali begitu jumpa malam tahun baru disuruh dia madok hata sip mamukuk di bahe mau babano buti songon ihur ni manuk mahur pusip songon manuk na tarakut lapung pusip memang pusip mamukuk dang dia tu si alang gomar dance soy na majaguna